ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯕꯤꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯕ ꯑꯗꯨꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ EMI ꯗ ꯊꯤꯕꯤꯔꯒ ꯂꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯁꯟꯇꯣꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ Ketangkunda Manipur State Transport ki bus ama paumi sing purga chapra matam da Gwalta bi ki area da hariba bisina makhata na koi paulo ba chalaro hadana halakhiba matung da yam chauna paumi khaktagi oi khongjang khangnatana maruina koi CSO singi aduga miam gi oi khongjang si chauna ngarang amden han changja khre aduga ngasi dagi anoba mayona maso hong piari anoba khongjang kari ogada habsu lakpadi yari adubu primarily hoju hobo ko community talibasi hariba thodo sikaram thokim na hablige explanation ama ani subada public apology ma miyam da apologize to godabani governor gi maike degi ahum subada chief secretary regi secretary mayam singa sigi matang da wari sanab ge damakta Manipur University gi department of law gi HOD Dr. Y radun University gi department of law gi HOD Dr. Y radun taliba demand mari hai tar mari se koi PR lokthopio hai bu yauri adubu PR laktinga gi ma di lane of biology lane of violation of fundamental right ne bako aduna thoidona koina khaludi adu yam kana sentimental oi ba du episode tu yam phajada bai tare adu chi de koina lai yeng bada odharam di piram doini army ngasai maha regiment bahar su moisi army ni moisi ana ngasai minister of defense ki makha da lai doini ana ngasai army sing na tawdu si without order moi tawdi haibane ba chatna bi da ana order si kana pi no ai wakhan da di adu order si chu pi bi yada bani no one is allowed to pass such order Kuji hai lam mamagi maming kumjal lok thuai order je in khamada India gi law book to yauk te adum order pass tawna ba ada ai am signary na masi the bigger conspiracy ma leibra aduna wari mo orga su ko kuji order pi mi se masi di kotak ta thabak lok thok resign to ba masana voluntary ni ko aduna tab akoi ain gi mating lawraga no one is above the law who was so high law is above you high ni masi rule of law koi aduna pass away order ni orders ani su amana legal order amana illegal order hauji gi di ma order pass to lu ma khar tawdoni army act 1950 leidoi ba ko aina khambada order do pass to riba who federal in union state ase India is union state in article 1 da hawri adu union ga state mayam ana Manipur ga hariba union territory mayam si this is the unit of the federal structure ne India is union state to gi adu gi federal structure unit abane ana federal gi principal is direct hit to adum order ne and madu order ai supreme court ga chalade dum hana huju action lok ke no hairani khoi Manipur di court ka sakande akoi ni chat pa yada khoi government employee leibani ai na case to bu yadi ba ko yada bani khoi chat bani khoi pi si mayang wakhalo no pi bani aduna last lak to ji lo do la ka den adum order rum adu tang kun si da akoi gi paumi sing gi bus se thatlaba matung da hujigi Manipur state to khumjalo hana haibadagi paumi sing na adu di khoi makhata na chalaroi na halakibagi matung khoi paumi mayam gi oiba koi rally ma protest rally ma Raj Bhavan ba chalaga Raj Bhavan da koi memorandum am gamna du pisalami gamna ga di thang raktre kan mang masamang numitu da ngasagi Sirui festival hogdok pagi asunda ukrul da legi namar ha aduna pisalami to nonga laga koi tangkun ma thoi koi pen down had the seize work strike su tawi paum to puthoki de hariben misida koi governor ga midang waramda EGM am di amjugi mihut sing chalaga senior member sing na unaru bugi wafam lay adu unaru matam na koin harap adu mo order di leite adi smaina ming kumjalo habit hai gi leite only koi March ki tang ni pan da free movement len gani adna koi MST gi bus ama Manipur State Transport gi bus ama kangpopi phawna bhona matam da thokhi ba thoning da thodok to na maram oiraga sonda su urkhul chappada su Sirui festival chappada su tholok pa yabagi chingna ba input khara lak padi aham da tang 33 mega tang 33 de bus tharami trai pan phabu tharami trai pan de MST gi bus sing se lepo haibagi admaina wafam ama thokhi bi dilai adu hariba MSC gi bus lepalu chal use to ron haba moi Assam gi bus oina sinabagi order ga sudum lei haiter notification dan Assam gi number thaba ba sinar ba haugi bagi tangni pan tarani pan digi admaina wafam na ching badi le adu ga chen upselo haiba mati lei to male adu char ga su tolai ba thodok sidi mayam da sentiment hena sokhi na man meraga masagi army gi maike digi maharaja gi maike digi
MST bus चलहलुनु हरमिना मीदो लाबनिना चलहनजे है तारगदी खुमजनलगा चलहमना फरनिना अमाइना खुदक तलौबा डिसिजन गुम ओरंगदरा कमाय थंबि अदुदि अखोय खंग्रे होय होय मदु मोइना सेंगदु एपोलॉजी तौ हाइबनी कोकोमिन हाइसे Right. आइना कोकोमिन सो सो कई मैलेंदे मोइन हाइ पोतुदि एपोलॉजी तौ हाइबनी अदुगा मोइ होमो चाव मोइ होमदुना रिजाइन तौ हाइबने बको अदुगी पोने तो माइ डिमांड दु मरम चाबा सादबा अदुदि अखोयना डिसाइड तौ याद्रे को Right. अखोयना तौजिसिदि लो यावदु हाइबे वाने बको अदुगा हौजिकि एपिसोड खुमजलु हाइबनी नत्र MST गी बस चलनु हाइबा अदुदि अखोय उ याद्रे Yes. अखोय मोइना अनलेस अनटिल मोइना एक्सप्लेन तौ Explanation पिबियो हाइरिना एक्सप्लेनेशन दुदी ममिंग गोइना नेम सेक नतबा मयामदा पब्लिक सिदा पब्लिक द कॉन्फिडेंस लाइट्रे प्रेजेंट रूल कॉन्फिडेंस लाइ आइना स्टोन हाइबदो गवर्नर सी कैदा हापिनो हाकाना मासी अखोयगी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन लेजरेना को 150 to 150 दाइ पार खंगनी अदा गवर्नर सिंगा लौबु मतम सिना माना ओर्ड एंड एफर्मेशन मा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस वासक लौदोइनिना मणिपुर गवर्नर लौ मतम सिना माना वासक लौरिनी आई अदु मयाम दो हायरगा सेकंड पैराग्राफ लाक्तोसी आई विल डिफेंड प्रोटेक्ट एंड द नसाई पंजाब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया काइन यावरि हाबनिदा अन सीदी फेडरल स्ट्रक्चर सि कन्नबगी कंजाब तौनबगी प्रोटेक्ट तौनबगी सेफगार्ड तौनबगी डिफेंड तौनबगी पार्ट अमनि हाइबनिदा माना वासक लौबदा तौरिबा अदुमक्तु थुगाइरे हाइबनिदा हाइदि अखोय सिदि गवर्नर रूल तौरिनी हेड ऑफ द स्टेट सि गवर्नर ने अखोयदि पॉपुलर गवर्नमेंट लेतरबनिना अन आइ खंबदा मागी रेस्पोंसिबिलिटी हम चावी माना दिल्ली द चटपा हलकपा देस डिफरेंट थिंग नि खुदक्ता माना एक्शन लौगदौने सिदि खनाना ऑर्डर थोइसि मसुम ऑर्डर थोइसि नत्र पब्लिक द कन्फ्यूजन थोलिसि कइगिनो एक्शन लौगदौने मन कमिटी में सेमे हाइदना को कमिटी में सेमे वारी तारे लेरे उरे ऑर्डर कमिटी जो इन खंबदा इसोय सोइरिने सोइ चीफ सेक्रेटरी इशू तौबा अदु नाइसे ngasai port sidi manipur government gi mathakta high officials gi mathakta tawba charge ne bako adu charge tawdo mi duna mu just one famdure committee du ta ga de khoi gi national justice haidana lom lai ri bako national justice india gi constitution gi article 19 number 14 gi part amane ne supreme court india na haire national justice the principle ni laiba amana odi autorum part time here the others haire ba haide rai ama ta dringa de party ani mak tu tar matung da rai ta ga thone ba ade ani suba sina kai isam jam sina ma de kha sam e khoi gi nemo judex ex propria kosa ga mai asab latin baroni ma haidi akhoi gi no one cannot be judged in his own cause masagi court judge ho jawe yaro haidi kai tare neutral oyu ade impartiality oyu adu hojiki posidi neutral di oyu duri mana taba rai du mana dum just oyu duri haibani da adu potu leina khambada masidi national justice second principle is violation ni aina khambada madugi inquiry gi kari gi committee du thoyona fruitful odong mande time delaying leidana ko best way di high court ki judge samana head oiraba नत्रगन सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड ओइबा जस्टिस समना को हेड ओइबिरगा अलमाइन तोबो कॉन्स्टिट्यूट तोबो कमिटी मोरगदी हाई पावर कमिटी अदुगा असेंगमदे दुसु मिनिस्ट्री थोकदमे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ना नत्र मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ना थोकपिरगा अफाई के रिव्यू तो समाई तौरिनी दना को कमिटी हाई लेवल कमिटी ओरगदी हेन यांगजनगनी हौजिकी समजमना सुम एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी ओने सेंगरेबो को आइना खमदा कमिटी की मागी साइ जुरिडिक्शन अदु तुगा composition itself is questionable never ko aina khama adu da ki tum phakta do malen kham adu namit tra mangani da report photokani haibagi chief secretary gi notification hagadra order se masi kitang sang malen lobi bra thoi ba thokdok tuga piriba matam jiga adi namit tra wani sidi matam yamna sang manina uji miyamna thari sidi immediately 48 hours ki manung da explanation ama pibiu apology to biu and hariba mi home sisu resign to tahon biu habi home na chingba leibani kamai thami मसी 15 days सी गवर्नमेंट की 7 day 15 day तुम चटपनी को अदु तुम चटपे है ता का 15 day खतंग सांग माले 7 day गुम 1 week गुम तौरगा मदुसु हौजिक फम द खoi खंगदे न को अदु हौजिक बुदी कमिटी constitute itself is a questionable ni लोगे मखादा ngasai ain haiba second principle no one cannot be judged in his own cause haidu lai supreme court challenge tawri kathal ku suya do ato neutral committee semu hai ku suya bo ko anyway seme ga su फक्तानी तो बोर्ड एनसी ओइदना अखोगी हेक होबदगी बोर्ड ओइरे हाइबगुमने कमिटी की मागी सेमी खुसेमदो अदु लेरगदी अमु फक्तानी हे मा रिपोर्ट बिराबोगदा एनीवे रिपोर्ट तु खतंग 15 डे खतंग तु लोंग आइ खमबदा 7 डे गुम को अमाइ तोगा हाइदी पब्लिक की सेंटिमेंट से फोंग सारेमिना मदु थगलाउना एस तविनी अखोई गवर्नर से एक्शन तौनी चीफ सेक्रेटरी एक्शन तौनी गाय मैम कौन हाइतारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर चंगेबको अदुगी पोतुमदी लेतबर खले अदुना 15 days too long अदुबु खंगदे खो याम खना हाइबु यापोते अदु असेंगबदी 15 days too long सुले थमजनी ओके निमित्रा मानी जे खरदी सांगमले थोइबा थोकदोक तु बस ओनली द बस टू द
ꯆꯦꯟ ꯅꯞꯁꯜꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯣ ꯀꯅꯥ ꯄꯤꯕꯒꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯔ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃꯅ ꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗꯪ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤ ꯕꯠ ꯐꯖꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 35 ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯡꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ 35 ꯉꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯖꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ explanation adu explanation dusu inquiry to for what you have inquiry to the bokti explanation su to di mandelinga ki makai degi adi somai somai thokpani have do explanation ma lenga ki makai degi miam na 40 hours the you have probably on 16 the lenga na oh somai somai lerame sini explanation journalist time to tawre journalist time to su loire adu ngasi moi meeting na tawri jala kai do no akoi rajan case na supreme court na kaim tawga di hai re du budi aduna logi wani adu pressure group sing tawri di leibak si khalaga kai go pot khara phangna ba moi to su manipur ki thabok ni dana we all belong to manipur adu ki pon ni aduga masida asing badi inquiry to kaino ft do adu ki board ki khana bu supreme court ki india chief justice hai ni hai re ba and adu ki law analogy to panhan ta ga di inquiry tong tong na sengdok pudi kai di kaino sengdok tu ji praja da ne ba inquiry commission ni sengdok na te ba aina khamba da government lai ju praja gi natro akoi bu elected government bu di laitre ga su 356 president rule is the government and the government do the government is for the people by the people name paramount consideration is welfare of the people sineba aduna people ngauksat na mai leiba am hingi su mai maming du na tro india ga pakistan ga lan sone su kai india ga territory di henjale terrorist mujahidin oiro laskari taiba oiro adigi jai kari muhammad kai adu kangu du na attack tawri he na akoi na moi da kapsali na tro terrorist Imphal cha thukai ga dong bong kapsali ni adi kari ga khoi gi kai no handa kasum du trisul missile sing kapsan kapsali na kapsi kai no ka india se koi sobri ni akoi sigi bharat mata je sola ga di bharat mata ga di mata du wan ti lai mi mayam lam ji sola ga di akoi le ma tharo have ne ba adu ta ga khoi manipur gi maming si manipur gi sahi lising ani lising hu ma gi tradition lai ba identity lai ba idea of manipur lai ba manipur si india de constitution bu lai halamini loi muslim 7th century 8th century gi adi hendo khoi di india constitution 1949 da adopt to bani khoi di 1947 da manipur state constitution ek ne lai ram amai to di madu hingi praja sing du di loi saurani loi na acha kai no phauran haibani da adu da phau da khoina set hom thui adu ga who ever involved masida involved hom thui adu ga who ever involved masida involved to mi sing do madu hak pasara hak pai di ja ga pakistan thangnai ba lamdu da thoksalo ne pakistan da gai thokjan ha india thaba yaro hairo ne ko an sumasi yamna lui haiba yamna khoina line lobo chumde line lobo jaga lai adu sidi line lobo chumde masida ina khambada this is the existence survival and the sanctity of manipur da direct challenge ni aduna masida irrespective of party line irrespective of nangi religion kai umar amta leite masidi manipur imalai wak si tamu da khoji lebina ba chumbrain khalai wa ozana yam phaja waham ju thambiri khujigi federal structure da yam chauna challenge to bani haiba ma aduna ngasai gi thodok si order by order amana tawbo bu oro natraga order natraga su ngasai gi ek saphanu gi tamu da toru ba soina to gi bu oiro ngasai khumjalu ba salhal ji bas aduna khumjalaga ti gi toru do male na khumjalu bu oiro natraga order am toraga oi bu oiro inquiry de khangani aduna in both the cases natraga any case was no adu sumaina maming khumjalu basi masi kadai phawbada akoi ain gi meng da constitution gi meng da masi kaiba ngasai not only sentiment na sentiment di mayam da yaro jan thambi kare madura sentiment sok to midudi maribu gi min or maro uja di am chum me hetare adu na tabi da koi legal gi na ta constitution gi framework te yeng dar ga di masi kadai phawba federal structure to kata hit to win yengadra ka kari kari yeng yani masi khoi luom le insult to national honor e na ko adu ai du da khoi injan bayani akhoi gi si india gi flag haiba gumba adagi di india gi khoi gi emblem haiba gumba national gi pot mayam state ki su part hamani dana manipur ga sok yakpa government gi su adu su india gi emblem du yaujari ne ana sigi mayam sida insult to bane base adu ma lawrani adu amaga federal gi sisu ma su lobu yai federal structure in india ji punjalaga thamine punjandraga state ma ma thok tawnaga di karam to leroi adu ina khambada army act sum yengum changi ko army 1950 di yengba changi ana masi mayam yenga masi khoi criminal
punishment pigadabani ada akhoi yaw si ek haiba sida ACT ek hasi omission yaw masa order sida mana cham na adu basu chalhanganu haiba du da adu di Manipur ju khumjalo hairam tawba 152 na birthday night sanita yaw ri ba adu su pan ba yani adu ga masida akhoi am haijening mati kungani pan kunthal symbolize tawini Manipur represent akhoi ching mayam ji represent tawini Manipur represent akhoi na phami mafam uwa napi sing loi represent tawini aina khambada sidi yam lu ba ta adu na national honors insult tawbane ba ko ado masi lem na sohom thokte ado particular ek army 1950 yeng tare asan phol 2006 yeng tare madu da sum ji yawbra ai di am te yawdi khali sum order to oi ji pithri de yawte ado na ina orders legal order hai honga illegal order hai honga le bas alhanga no hai ado su yate ko si free movement ne everyone has a right to move any road to satpa yai ni masi satpa ya den order thokpa do adu bus am salhanga no do adu maksu yate maming khumjalu su yate maming loktho ani amata ya do order ni sum order thoi se akoi illegal order su aina pass taw yabro kodo aina tatan haijaba mafam jile mi jile hatu on order pire khalon army gi general mana masi akoi gi war gi mon da haraga akoi no quarter order kawi no survival le baji adu order to pi ta ga di piba yate badu order ado matang sida khatang rasam da topa bus tu di khoi gi lenga ki department gi bus amoi bani na Manipur state transport ade transport department gi makha bus tu sinargum ji madu sin abding mamang irang thoki na maina tha gi de gi mong ma hypet palli har tar adu da khoin hangdoi ki du ji kana leibak sina mafam leibak amagi gari private odi okay nangi security bol nang han gro private gari odi yai ba ko sarkar gi gari Manipur state transport Manipur government gi neba government gi gari du na adu da phaw ngamdraga di whether that land belong to government jurisdiction lay do ne whole Manipur se adu ngamdre ada ai do ngai pai be changba yani hai ba yada ba adu gi terrorist hai ra khoi londa da terrorist sing du na dhamka taw da e na hamuk smai du na kangpo pi da mayam zakhi si ju mai chaka yae na ba ma saraga chalan da bu sumbra sini da adu ga di leibak si terrorist na palebra sarkar na palebra bab ta dre hai da adu ma question da ngai sai ras ne ma ka thakpi gra ngai sai khatang lu ba ma hai taw odhar ma lai khalo odhar si ai ngon odhar ma lai ne smai execute taw na odhar do ai execute taw si da lu da hai je keno da respondent superior ha ai mara leite ai order pi du mara le hai ka du mana hai ka du ai order do execute taw ne hai ka du ne ba ada lu dom hai sina order nang na par kan whether this order is legal or illegal nang yenga daw ne army ki law da yaw bani ado international humanitarian law da yaw bani law award da yaw bani UN charter da yaw bani respondent superior ji chana roi order du nang yenga daw ne ado order ileba mamin khum je order du masana yadre ado di man sir sorum nu male haina haira taw roi daw ne ba anga sai to no quarter order mafum le mi du lo hato karam hingan ganu haji li mai mi lai trial bet nan to ne America captain Carly Kanguna adu order du ma trial to kan hai ba nang na people orders illegal ni nang su la le captain Carly du su nang na order pi ru you are liable adu ga order du execute to ba aran mo order execute to ba du leba sipoi no mai pa ka bi kangu do nu ju dan ni phanga da ne hai ba ni ai na hai ni ti orders illegal order illegal lay illegal order du bu execute to ba kangu du su they are liable ni mo ju chen ba ya hai ba ni si ko khanga da ne okay order piri budusu aduga order chana ba yaroi da illegal order ma execute tor budusu ani mak hai tar ani mak they are liable adu bu uziki wapong sai keno se march nipan gi thodok to amu han haidi kangpho pire thoki ba thoning da thodok mi ama mi chama su sigi ba gi paw lere adu gi thodok to amana sonda thok na ba tawbani har tar ga de Manipur da Ministry of Home Affairs na koi gi lambi me ama hangdong na ba honari free movement honari hai basi honadre habse natraga madu honaba ngamdre akoi already ngasai kangu sida akoi upai leitre na khuthangat pagi fium ama ne ne yemgi biya kamai thimbi aseng madi masi angle ani di yengbai amana ai tatna haibi baras ka khoi khana ne na budu ko akoi gi district manga sida somlapna militant haigadra terrorist haibna phare terrorist occupy tawle occupied terrorist occupied territory district manga Sandrel Tengnopal ada Chusampur Samu Heropis ni ada Fezol ada Kangpopi Chusampi sini highly terrorist affected area ni Maoist affected area do maina terrorist affected area ni moi manga se somlap na pairaga lei occupy tawr lei ni hojit international law da terrorist occupied territory lom tholai ba ko UN su yadre masi ayam African countries ayam terrorist occupy anak pada ko India gan naknari ba Afghanistan tawrin summa singsi hojit terrorist maru phang muthat ba India gi zero tolerance against terrorism yamun Kashmir ngarang nanu si Maoist lo sidore Maoist takai hore 20,000 plus India gi strong armed forces akoi Cobra
CRPF ki korba kangun korba lindu na tiko khai train tawra jungle warfare train to moina lit tawre adu state ki Chhattisgarh ki police ka tawra takhai ri ba asuk jungle da Basta region adu region sida bang moi gi border state mari mangai border area se ana khamada akhoi gi keno se 31st March 2026 last day of Maoist ni Maoist adu me thi khangaro tirak to adu jail da kai de leram di khangre jungle da leram maroi ba ko adu gi poni mai tawna zero tolerance against terrorism chathari chathabasi da akhoi gi na district manga si terrorist occupy taw lei ni ba ko tawudi moidu akhoi gi terrorist organization la thokte adu now laws ani surabani ko khangna pangana mi laws aina ngangbo ani aina lan ngangsel di min la le haidoi ne ba ko laws amana terrorist organization la thokpa aduna unlawful activity 19 the yawani 19 the yawani right to movement throughout the day to India aduga right to settle free movement phangdre akoi asengbadi we are confined to particular area da akoi gi law gi mon da si wrongful confinement kawi you cannot move beyond circumscribed limit limit alloy side chekmai somdana moirang side loire ali somdana aji gi kawbu kara phal loire akoi ma ke meji loin khajala le da saman khaw yenaw gi time ko ji yen gumani hui gumani okumani loira da hendo ga da hendo pa fu no ga sa ga da ana we are in a situation of hostage ni terrorist ni aircraft kum hijack the hostage to gumani we are hostage situation ni we are wrongful confinement ni aduna aina kham am ngai khida episode thoke ji panbi gi ba honorable home minister na mas ki tang ni pala Mars ki tang amad decision lorga nipan salan ba huni ba ko haraw pungo su pi bani all highway sa payani ka khayam harawi ai jo kita sa se ga gai singul le do sa payate kai no adu aina nuai ta bon Amit Shah si honorable home minister si second Sardar Vallabhbhai Patel hain modern Sardar Vallabhbhai Patel are akan ba India punjala lamba Iron Man of India Sardar Vallabhbhai Patel mai khwai wang state chu ga sai ni ma si ni hai ne modern gi mai hukum si Manipur da satram ni Amit Shah talk hukum Delhi de talk home minister Manipur chu part of home ni magi si home minister talk hukum du Manipur terrorist chalan ngam gi darbani ana khoi terrorist ti arai ba terrorist nati masidi lotion banatana encounter no sport no pai soite kaino Amit Shah hukum chana gi darbani adu na thaba amasung lai ko akhoi governor Ajay Kumar Bala governor excellent higher his excellency governor na thokpa ani thoi de notice ma surrender all my du kai looted and illegal arms and ammunition have been able adu mathang thokpa notice adu so ai loi bane 20 February ra kana adu na February tang konde horga mas ki tang teret po ada adu amma thok last ki duna kai ha kanda looted or illegal arms and ammunition have been able looted haragadi ya loot to buduni lo ko ada sa illegal haragadi illegal arms ammunition kai no si chu pa ja nai na de arms and weapons sing si ammunition si illegal na ta ba si kai na lek ka da kanda arms act 1958 arms act di nungoi pai ai nungoi pai ni akhoi nungoi pai pai roi da ge pai ati license how to pai ar the car license no kai am samu nungoi pai be oi ma gi arms rule the period 2008 ki sida arms act ki makhada nataba nungoi khai amata pai be yaroi aduga bomb to ko tawsin explosive act haibamne explosive substance act haibamle moi ahum si wang adu pairam ba madu illegal ne adu illegal haragadi suspension operation pai si ju illegal singdoi ne ba ko an moyam se phagala de khoi harau tv de khoi government action hore illegal and looted arms oi pha do re na akhoi di hairu re aduga tam daga di tam hai tare ne akhoi ching tam budi na te khoi tam ngak ta ne seng budi ching akhoi ching wang jan te ba ko anyway haing hairo adu du akhoi khamne lo na si pikha khidore Manipur si without nongmai le ta ba lam oire akhoi asa tok ju ro ba aduga last di sing da di kan pi bi re adu order du krai chakhage governor tab order illegal and looted arms me or haibani aru be do looted or illegal haib and had or looted su illegal su natra adu me am lo in lokhol ani lokhota ta ga di matam bidani numi taruk ne tarina tari ni ani rak pi adu matung da extensive military operation tawne haibani adu kai pikhlakti swai de khoi na ha me am na kai no taram bu nungmai gum loi thelure chatna governor office da kai MR da kai pirure no ko mayam adu ga moi gi nungmai du ji hoji dum pai ko chatle an aina khamba du ki free movement guys akhoi ji akhoi chanam oiram dre free movement to all terrorists man freely moi tare free movement adai khang sidi yam nungai ta vai ta khai akhoi na constitution jin dai na ja pai cha constitution akhoi line ni khanjari ni adu sigi posida di free movement yaure adagi di Supreme Court ki Mena Gandhi case do haire mani khoi hingiba mi si samdam hingba nate mere animal existence is not life
live with dignity dignity among loin hinggadabani haibani kadai de khoi dignity no sai buksa japoti siroli se media bukta halei duni ne ko ana in khambada there's no dignity no free movement ana aina khambada sidi yam phakta ri aduna khoi governor da ne haibam changi honorable governor mana wasakpada constitution protect tawni constitution khoi safeguard tawni defend tawni hena wasai ne mana wasai my and affirmation tawdu da aduna sir khoi gi I constitution ki free movement constitution part article 19 ni ko I haje right to like article 21 article 14 equality singa tang equality leitre free movement som lai ko som leitre ana si sing si ongtang constitution defend to you preserve to you protect to you safeguard to you na khoi gi yar ga di akhoi yok jage akhoi MLA sing sina ko dan da bo sang na khoiram bong da governor si da governor arati haibi ge kaino mana tawdoi ni na ana talida adu MLA sing role je ngarang discussion ru ja yogi adu MLA sing role jam chawi chahi ani sida makoina tawbi ge yam tawbi bi abran khale adu primarily hujikti maruina suspension of akoi hedi suspended animation the house na legra matung dadi makoi su mogi thabak si ingam ngam jadabra kaino kemta hadi mayam se leto gi adu mamang su leto ram de hujik su dum tawdi aduna hujikti khara ge hana leto um thok tabra se masi asing badi kwai de soi se akoina di phagi yoina haiba akhoi gi mi hut ne mo si mi hut da si mi du hut oi ne mi du hut oi ne hut tu yom da khoi mi dang oram bai wan si ma ju akhoi de hut yaw mi tha hau tre mi su hut mi plus hut ta mi ta do hut yaw tharam de mi ga tha la me adu gi do sane asing ta be duna mayam election gi matam si da tang phaba mi le dana aphaba si supreme court na hai si akhoi gi democratic right movement do supreme hai si right to know antecedent of the candidate hai candidate sing je gi anti mi je phai phate ji tung da lak da khangoi hau gi punsi du khang doi ne mai punsi da ma ji tika da ra paisa pairam bara daku darang lai si loin yeng da nang botharo hai bane akhoi na adu kam yeng dra nga ha ki nungai ba the boat thada khare paisa da yong thok khare boat se adu gi adi thor ko pothong ak tani adu haujik su they are still MLA di moi leiri we are in the suspended animation ni suspended animation ha ga di SR Bomai case 1994 just mapan hai se unless until assembly dissolve how will be in suspended animation anytime sarkar semba yani tawdo sarkar semba ai se claim am changi 163 article 163 ki makha da governor ki office Raj Bhavan da claim tawum changi I have the number ai sarkar semja ge sar hai ba claim tawroba madu semalaktraba next moment da mo supreme court da chat pa yare article 32 ki makha da okay adu sat ta ga di judicial review hai dan judicial review tawrane ba adu ga sarkar semala ane sarkar semo you show your strength in the floor of the assembly da utoi ni ko governor office utoi na te da to hotel utoi na te khoi da wakhan bam Delhi da chatpi da to hotel da queue le pi am tawnari supreme court na jagdambiga pal 1998 case da very clear hai re no need strength ut hotel ut pa Rajbhavan ut no require you should show your strength in the only in the floor of the house hai and house utoi no mitu chetal ain pu man chim pu these people sing submit tawre sir yong show ge tawre ai saka semage claim to hom changi claim to din saka semba yaroi first and foremost claim to hom changi I have the number sarkar semba khaktagi na tabidane adi sarkar semba duri mo probably central political party mo urban ban moraga state ne independently decision logja bangam dabadagi kanana leadership oigedagi hetu even makhoina majority phongbawda mamangi chief minister kanana oigedagi and election matungi phawbada center dagi laga Sitaraman Nirmala Sitaraman hanagi ex chief minister in Biren orani and thala law thoga khudatu oigi adu mamangde kanana oigedagi kanamta adum mayam se adu manorani maroni hapet guest on khakhtani hatare adana hujiksu kanana oigedagi habigi leadership am khanba ngamdabni na makhoi punsena ba ngamdaba ntarga wa na punseni budi dum haije punbam ju thoi party am khato oibni na pule lorsi adubu lenga hadi within the government natraga within the assembly mathau do pangthok chabang amdre keno suspended animation de lerabni na aduna sigi state sidadi outside the assembly makhoi khara di thabak to hum thok tabra sinu hujike saka semadu ni isum oire right adu saka semadu amtang hayoge natraga masi hayo dagdi mang samuna tane kan saka sem moi leader je khanma ngamdramni na moina center option piro kan biro na aduna ngamdraga di tawba yabasi 164 gi clause number 4 164 constitution gi ni ko ai constitution jam phagale am siam kanare SKTV ai na thagajari constitution haja nei na nei phagale constitution gi article 164 gi clause number 4 gi matungina board ka daba MLA oida mi su simes obiani bo MLA simes oyani mantri su oyani adum ya leitraga di karam leader leitraga di ama point to biro hatu ojani bo to jan ma to jani ko natraga na hujiki moi mi manga to thole da na khoi sim ogi ogi adu yam phai sana lai bai jaduni ni afaba mi si lai bak si ningba bak si parlo de ninga mo manga to thola ne ai ni khamada moi sing ji tha tok tok kumba rotation obi adu su yam oi hera to ba
mamang UP da khoi Kalyan Singh Mayawati ka thatok tu oinari amaina thatok tu oinaraga hore khwai dagi machet ka taba leidang tha ko aduna bonus oina hayeng khwai phab du hapa adu bagi mechanism ku thon ba sum haibani ko tawba yaba du ani adu hujiki che suspend animation lejaraga su MLA ni they are member of legislative assembly ni MLA di kuki MLA meti MLA ti ko MLA lore ha karakpoti constitution du di kajar pani ai haije di MLA sing sina tumina lebi da ba kuja kuja MLA tumin lei thueba mosi am gentleman silence is golden na tumina lebi moya haye ba ko yam ing tapa santi gam pam mi orang wali that's well good am pai ai kha moji tumina lebi chumde kaino moi paramount consideration moi primary and foremost moi MLA ki ka ba wasak lawam yauri ko ai ga sai governor hayu da mai su constitution ki matung na tawgani law ki matung na tawgani praja ki seba tawgani yawbane ba moi ki kaino da third schedule da adu ki matung ina moi ji tholaga praja ki daka leba singse moi na Delhi da sarkar sem sakpa do maina mari leina mi irrespective to party line aina BJP adagi aina lairek yekpa aina khubag yekpa aina cycle yekpa loi to moi pulaga praja si ware khoi kai do ya si ke khanaraga moina punna governor da punna chatpa adu nahang ai dandabo to nuai ta haibe wane dandabo governor da si to buyun haibe ai na ko prime minister unadre prime minister office tu da loi lep le tare Delhi ki tawra mi na hujiki sumji je podo APP Ahmad party Ahmad hainu na te ko cham party haba micham haba misangi party tu hekta protest taw idana ama du adu BJP ni na BJP du na protest taw des different din adu singar gati this irrespective of party line e khoi MLA pull up ni hailo ai ta gadi mana noi tawina noi nang mantri hapoin haira roiba ang saije bodo we are MLA moina praja awa se kham ngamdre adu chigadi tawbiu haise moina takhai ga dawne moina mang tha ga dawne ada khoi sin mang tha be tungbuk tharak ta be wari ni adu aina khamada suspend animation leraga su still they are MLA magi constitution de gi mi lakh kun na kunthra amana lakh ti natre lising da lakh ti habre lising kunthra amni phum na bo thadra kar ine yam powerful ni yes they are representative people ni adu aina khamada tumina leibe mohta thoklaga mana tawka mai matung da praja si inara kaneba adu magi mutu law kan natra ga den khamada phakta kani resign tawroga haina ji kaino bo praja di kai do nui ba khoi thagalaga asing ba khoi kaim tawda kaliti ko komina adu amuko na fox na farang na kaim tawda kaliti it should be also be done by MLA tawdong ni they are represent the people represent tawro ni moina representation of people eki makhada ana moina loi tawhum thoeba tawdoi wari ni tawdrabani na praja singna si tawbiu hai tare moina mamang tha ga thabok si tawning makhale tawdmakti kaim tawdu khong buk ti jaina haidi last haina rane ba yes kai no khu jungang ni aduna ain khambada at least khong bu di phawran khali khong bu mapa cha mai mem no khong na tabo press me mang khong apam cha na apam authority do aina di ta da be mana little garkri ha di ta ni natra adi Rajnath Singh defense minister ni khu to defense minister army ji mango da ngang bu ta ni Rajnath Singh ya gentleman ni khoi unare adagi asai Nagpur de karak pa little garkri ai bu ina chaning khale akhoi government gi leirum cha ya da wari ni loina khangne ko ai yam phabani khoi ai khamada see language ki su problem lebra khu khang de ni command over the language is very important Hindi is phajan ngang da bani English phajan ngang da bani adu ngamdra ga Hindi matter English matter tabu phajan ngang tare adu mum chang hai bani expressive oina hai tare ngang adu ngamdra ga aina form lam di puthoe ai form la moin lo ngamdra ga na translator pu bi ai right to translator Parliament translator pu ai translator pu biro Prime Minister Modi mapan sab matham da translator pu ko translator pu biro kanan lai khai ba ma na ngang mai to translator to phajana tawbihra lore loga hatha chala ngang jang lore man adu bukti yayan hai bo hergati oksina be mathom ta en khamada MLA sing na yam silent spectator oina spectator oidra man da silently kai no leibe mohta saka semba adu ju hona biu we want popular government haidi president ruler sidi against the akhoi parliamentary democratic form of government against the neighbor Ambedkar masamona constituent assembly da haira mini article 356 di kam kana roi da haira mini akhoi sai pole lebe wane ba ko ana khamada popular government hanjala position tawboda bo mo sigi mating leina kai do boino akhoi thangna Mizoram na kaliba asang chief minister ngarang law khaira di yongni Bangladesh ni man law khaira chickle neck Siliguri gi tawbodu man no su neck ani leini ko thadalo ro kai takole du min aso mating ling hai ma asang chief minister oina ngangak treba India gi oina ngang khale hai bani da aso mating lingi amai to akhoi chief whether state pick kera saw kera akhoi ke chief minister se achauba duga India constitution da achauba chief minister he mawa chaka doni ku leite ni nangi ngamba nangi ability dugi makha pole ai ni khamada adumagi akhoi na Hanuman du
ꯂꯪꯀꯥ ꯆꯣꯡꯕꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤꯒ ꯂꯤꯕꯤꯔꯒ ꯆꯣꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯇꯅ ꯑꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯀꯟꯈꯠꯂꯝ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯄꯥꯋꯔ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯋꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯪꯀꯥꯗ ꯆꯣꯡꯕꯤꯔꯣꯅꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯣꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯀꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯑꯃ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯅ ꯈꯜꯂꯤ ओके अदु बजा सिगी लेंगा सेमबगी सेमद्रिंगैगी नत्रगा रिप्रेजेंटेटिव तौबिगदब मयाम सु लेजरे अदु हुजिक लेरिबा इशू सिगी सु लेरे सिगे याम इरोइना हाइबता दिंगारांग ngarang मक्सी ngarang कुई 48 hours की जनरल स्ट्राइक लोइबे नुमित हाइतारे हाइबे नुमिसिदा दिल्ली दा वैली के सीएसओ सिंगा MHN सिलगा मीटिंग अमा लई हाइबगी वफम अमसु लई अदु मीटिंग दु कुई वैली के सीएसओ सिंगना कोई सरुक यारोय केनोदा हाइरिबा कोई सेंटर सेना ममांगदा अप्रैल की तांग मंगादा कुकी के CSO अमदी मिते की CSO हाइगद्रा मिते नत्रे वैली की CSO मिते दिगी मिते पांग लोय चली है तदना वैली की CSO गा वारी साना मतम पॉइंट तरुक पुथोरे पॉइंट तरुक तुदा वायलेंस तोंदबा खुलाई डिपॉजिट तोहनबा अरिग IDP मयुमदा हलनबा फ्री मूवमेंट लहनबा डेवलपमेंट के थबक तोहनबा रुगा मतम सांगना चकदबा कंटेस्टिंग इश्यूज सिंग सिटी MHA का मखा ताना वारी साना है पॉइंट तरुक ने हायर पॉइंट तरुक से कोई वैली के CSO सिंग नदी आया बादुम मसिदी याई चनबा याई हरमे हदि पीस पोरक नोगे दमतदी अदुबो चिंगी कुकी के कांगुल आमदुनी सोय तोरमना चक्रे कुकी जो कांगु गुइदुदी हनगरे कुई खनरुगे हरगा अदु मतुंगदा ngarang han me ke tang tara ga tarukta hoigi kuki zo hai tare kuki zo MLA de haigano haibani adu MLA tara haibare MLA tara dune kuki zo gi civil society organization ne aduga surum singa guwahati da close door gi mifom pangtho matungda makogi decision gi chem thadore haibi che da haisi CSO MLA singna makata na lenga ka wari sanaroi until unless su group ta leibising aduna lenga ka wari sanaba hawdri bokte koi kem to toroi habagi wafam ma pithok reta su da moina moi power lo bisangre CSO na bisangre MLA sing sung bisangre aduna summa phim sida कोई ममांग द पॉइंटर थोले पॉइंटर तो गवर्नमेंट पुथोक सकपनी गवर्नमेंट इंडिया पुथोक पॉइंटर ने अदुदा वैली के सेल्स सिंग न यारमबनी चिंगी कुकी जो सिंग न यारमदना हनगिबनी अदु तारगदी लेंगांगना गवर्नमेंट इंडिया ना यूनियन गवर्नमेंट ना मसी के हबतारे सॉफ्ट नेगोशिएटर अम ओइबगी मता हार्ड अथवा स्ट्रांग अथॉरिटी अम ओइना थबक तौद्रिबा करिगिनो अदु तौद्रबनिना कोई वारी सानरो बकानद्रे हाबगी वाफम मम्मा कोई अमुकोगी प्रेसिडेंट ना कोई हुयला पाउ द पीबा रिपोर्ट अमदर माइ थेंगना जे हाइतारे अदुना तांग कुंतरेता मुका वैली की सेसु सिंगा उनबगिसु लेप माने अदुसु चलोय हाबगी वाफम सिंग तंबिरी अदुना इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट नेगोशिएटर स्ट्रांग अथॉरिटी ओइब मथौ तादबरा ओइबम थोक्तबरा हुजिक लेरिबा मयाम से हाइ तारगदी अदुगा ngасai wari sanaroi hairisigisu maramji yam chaba malik mai thumbi atai मसी गवर्नमेंट इंडिया की स्टैंड से होमम संगे को मोय मसाम होंगजरप मा नत्रगा अखोइन होंगनबा मा गवर्नमेंट इंडिया की स्टैंड से होंगदगदी मसी फरोयबा टेररिस्टदी क्रैकडाउन तौदौनी दी क्रैकडाउन है हुजी अंगांग मु खंगबनी तौदो वाई नेबा को अदुबु तौदबदी यारो आइन ततन हाइबा लो समटाइम्स स्लीप बट दे नेवर डाइज हाइसी सी लोदी सीदे अदो मतम खरगी सुम लेबे वानी खांगदो खांग तौनरी नेबा नोरी सीदे सुम चिंपा तोरे ngatu ubani na mon important lobi deba ko mi ga su chingmak te tholokpani na de umak te tholokpani important low the neglected area ni kashmir or na ta khai ra neba ko aduna soidna ta khai da badi yaroi simadi ai thamjaningi ko adi lo sidi tumbai wani hawgalaga nomadi long arm of the law ne khwaidi makut changse law ni tan pharka doin aduma soi lakani marak sida hojiki moi kuki gi MLA khusum haire mayam haina mina MLA tara haisi kuki hagum ji ko MLA tara haina tawre ade moi civil society ga moi thwe adu de ne ngasai aina occupy territory si senga adro suspension operation MLA ba upai len suspension operation ni satharo haira ne ba adu ta ga di MLA se no MLA moi si MLA natre M su yaud A su yaud kai jam oire misam oire adu na aina khambada district manga si occupy tawre sim very clear oire adu ga suspension operation di void app any issue na still born China shira polam 2005 ta sample na tawrini tawba yadabani magi ekta yawdabani sample ekta yawdeba yawdu tok sangare 2008 ta try peta oire adusu hana shira du hinga jabro try peta on thoga void app any issue ni supreme court challenge tawbiro aduga swa yadabni how to extension tawde suspension operation si laitaba po neba laitaba po tu moina haiba taw haga di district manga si moina occupy tawga moina haiba lo satuni MLA oiro civil society oiro nupi mayam thonga si thatloro haisu everything is done by the civil suspension shoes ne taw ko ai khambada shoes si akhoi gi main cause ki genesis ki part amane shoes advocate tawba aduga moji terrorist organization ni lauthokti marak sida barte nai san adu aina tatan haijebodo that is not demand that is called noise ko demand is legitimate odu notro phangba ya badu kholamni ai khambada all india si noise na thalle kuki ngasai do separate administration in the form of union territory adu de phangba ya de law hum no protect tawi amana koi tatan haibado rajo khangamani UT president di juris amana protect taw international law ani subada major agreement protect tawre ahum subada si anobani supreme court ki
370 के केस तो in re article 370 of the constitution of India 11 December 2014 माले मधुदा हाई सी 13 अदुदा सुप्रीम कोर्ट very clear है state की union territory on the बदी तौरनु बंधु constitution scheme दा मागे spirit सोए अदुना union territory state on बदी चने कश्मीर नुई तौरमिना तौ बसु state all हायर बने on दौर बने अदु तौगनु हायदन warning हम पी रबने से federal द सोए ना आइना खंबदा लो सिलो प्रोटेक्ट ले थोखरे मणिपुर सिदा अन मोगी दु डिमांड नत्रे नो मोर डिमांड मोई दु नोइस तारे अदुना सु इंजन बे वारिनी इंजन मनती सु दुना कब्जा ता लो थंबे वारिनी आइ खंबदा सु सि को इरांग थोकना बे चो मचाक से मा ओरे सु सि सु दु थुगायम चंगी एडवोकेट तौबाय से नत्रगा एक्सटेंड तौरनु अदु सु कांगु सि तेरो सो आइ लाउथो अदुगा अदुम मिलिटरी क्रेडाउन चाथारो अतागा देन खंबदा अमु हन्ना हौरारो आर्टिकल 3 सेमदोम चंगी आर्टिकल 3 दी पांबदी यादो मणिपुर पांबदी यादो हु नोस aduna article 3 the makha the proviso di provided that merger agreement tawr chang hu manipur go magi territory sanctity di will not compromise kaim tawro en line am ko just cheng halore tv gi makha the advertise tawta just provided there adu tawga di matungda karam tana manipur gi territory kaina na irang jo hore lan jo hore ai taga di matam punamaki futsop na matham grane matam pumbugi solution ai targa di article 3 the rider ma makha sem jara sem bi provided there manipur the effective way there is a lasting solution adu ma full and final hai yes full and final okay full and final hoina adman to virga di amparni have hum nedu masagi wari sana base maitai makai gi sanaru re nadraga khu valley gi makai di sanaru re adu hujik se wari sana base chalaroi tang kuntre ta amka amesena resettle torisi su chalaroi kana de keno da makoin ek to goda ek to bugi mohta sum negotiate to lerga masagi su group na pami budu akhoi da to haina negotiate tor turibral finally adana khoi toro ekhoi site di center na draft to birakpa union government na draft to biru point tor to khoi loi yaram abni adu implement to godawni adu implement to gi mota khoi sum wari sana je hai je kai no hai bagi wapum lai adu wari si di ai di hana di wari sa di yajade ko yajade ai gisne wari im okay ai gisna wari du wari im ne ai wari sina terrorist ka wari sa se em pam da terrorist di military crackdown only solution hujik sina lenga ka wari sana hujik lenga ka wari sana bas civil society guide ne ba ko adu moi gi si di akhoi songi civil society oiri asoma kan gi occupied territory thole si di su moi di civil society si su gi makha da leibane adu ka kanaroi ana ai kham wari na yani gi ba point taruk tu den kham adu akai am da yaude apung ta ne ba ko adu dum to biu ko su kai di adu implement to dise kena sin union government kanoni party mun yadrabani na hujik se kanoni union akhoni am kan high ba yade akoi union government stand ji ho adu ne union government stand and the position need to be changed sen to um chang kari sen hai kan da aham ba yam lai wani heta military crackdown hana tawbiranu aham tawbi no ba aham tawbi ga aham da wari sa si shanti ni ya poroksi yada ba du phudani hayo ba wari di phanam sare uja adu yadre yadra bani na inkam only solution is military crackdown ni aduga sing jakhotana tam jakhot pa ya poti tam jakhotana manipur jakhot ya poti loi ba ako sustainable development ma phong khudi makine ba ko development da khu debate toksi development da khu chamina se ba adu da ta ba ai gi nangi laikai ama nungai bayam tholo ai ningha tamage film du di ain di yaw do po ne adu gi demand du di adu da ni sida ya phaja am le ai ningjing ek masida West Bengal sida Mamta Banerjee na pa ai Mamta yaba ya do kai melende ko mina khale maming pale yare na ko kem ya di ya example one hujiki moi da Gurkhaland ge moi da lan tong ne Darjeeling ge swai sida adu gi kangu union government hana ma ai ba pinaru re mem kanu ga sign to thore ba khoi gi accord ka adu da Mamta Banerjee kam singa ka na mana white paper am thoe ba moi singi terrorist ni moi asing ba di Manya say Darjeeling darang sa swai si kano dagi Siliguri si mai Nepal ki part amani hai moi ko si ki kangu sina Gokhaleng kangu sina adu na moi si independent country oi ba nataga Nepal da pun ba yawe ba ko adu ma da man lo na puto document tok to government white paper seme dagi di union government oh akoi samjam na moi si khalam bani hojik ti moi si terrorist oi je khange hai bani da amai to na Manipur government su su do lai sing si gi matang da moi na tawri ba activity mayam mi ha le ba tawri mayam si gi white paper thok da bani thok ta ga di central government samjam lori da na oh si di West Bengal ki analogy du da terrorist sege da na ha terrorist su gam to tawri terrorist law tho takthar ne ha da takthar ba ja khon takthau da tho na law ba yaro si jo public opinion form to gi acho mechanism mani side by side khoi MLA da tari ni la se da MLA sarkar sina su white paper ka puthok tana simasi terrorist organization ni law thok bin just only sending memorandum tha ba na ta ba chala una ba pursue to ba ya da ga na kai do ba yadri no why not ja hang bam change ba why no cha hang ka na sa adu da pot thola ka ne ba adu mai na tawra ga di aina khamba da wari sa ba di I am no
objection di terrorist ka sabdu ya de bani wari sabu tobu wari sabada condition kharaga condition keno Manipur territory kai ya da ba district formation ya da ba leidna ko ade delimitation toba NRC toba kana aga khoi maitei sing si khoi constitutional protection am pibi ba kana suma sing injal law do ne wari du da wari samjam na holo do wari saga mi gi demand do khoi negotiate toba gi type ta wari sabadu di wari sabada soi di derail to di kai la ni accord ola kane ba ko ana ai khama they are demanding for accord ki type na moina pami se na ai khama yam haina singna sawam changi adu haina ina discuss to bonati I encourage wari sawa encourage to dialogue sam pho poni to do dialogue with a caution na hai okay adu yam phajaba mo ja thamgi article 3 da khoi Manipur gi rider ama natraga sai gi Prince State me am merger agreement gi through the sang hu me am sing asi makoi da article 3 se effective oiroi haina sai gi rider ama hapauji na jan proviso ma hapse habi humdo koi Manipur Legislative Assembly na 1995 tegi na 2019 N Biren Singh gi ahan ba term have tare adu gi government gi matam bhau busida assembly na koi tara go humdoi lag as many as 13 times se sai rider ma option bagi se masi adum low gre have tare adu center na ngasi bhau da thabuk to ontok te adu ga hojik su Manipur mi amna rider ma hap targa di any community na kuki वगैरह any other community वगैरह in the future also maitei no karam tana separate administration na tarka separation from the state of Manipur city higher ro hai tare adu safest way de adu ne long term solutions adu ne ba ko adu dam assembly na sum resolution thabana yaro ye resolution di India assembly kam le rangoni yam la ko ne ba adu toin thaw mi su akhoi toin ju thagan de adu akhoi du di mi mayamar tu changam bane ba ko ai khamada likhulli bai do chalaga hangbom change ba akhoi gi resolution kai jakhre amaka su thaba adu pursue toba si parliament to du thabong ni article 3 on to posi 2/3 majority vote houses to du thabong ne ba ana parliament gi akhoi gi MP kari sing da campaign am changi akhoi MP su thabam to tawga su hena thabak to moina chalaga akhoi India gi MP mem moina campaign irrespective of party line si party da te ko Manipur gi wari ni ko campaign am to ga bill puthok bill do bill puthok to ni si jo constitution amendment bill puthok to ni article 668 gi makha da adu moina on thon mam changi adu on tho aseng badi ngam ma dong ni da 2001 da na tro khoi gi the great uprising to bodo adu du da ngasai gi without territorial limit and a Bangkok declaration du yawram bodo adu da one law how dan to ga muthal khare bas pai na to ga muthale the lale swai bas pai di gentleman man lale swai adu da injal law dong ne ba akhoi gi maitei hai ga tra Manipur gi mi naga su or kuki su akhoi myam ji sathi bam na dak law lan hobi type the jak long pokhai la maga boom hormaga poklong lu samai tumle thokre aseng bai 2001 da gi ilam madion without territorial limit yaw do maina article 3 the amendment to biro sir provision hapiro provided hapiro na bas pai da hairam maga di yaram ba su ye hoji kaim tom do su ye 2001 sa ga de sei kun kumi kuma suram ni aina khamba akhoi si amumu kai tare pangdha bagumba unconscious kumba thoina luna khalu da ba future do mai torkani khalu da ba yam khalu di highway ga si khoi highway politics se khuyau de khoi khangabani sumai torkani khalu to khoi na hoi hai khoi like to khoi article ma cham ta I su mai to important lo di ai khamada hujik su matam leri kai ke let kari better let than never kai to an theng na article 3 on thok pi na hojik ta khai ba yare ta khai raga kanam te yelo si our right si di right demand ni ko mo na sai to iduna separate administration ka aduna illegitimate aduna noise ko akoi legitimate demand ni article 3 on thok pi amend to hai ro adu amend to di amona suma tholor adu akhoi gi wari saba saba injal lo dong ne adu wari saga sum babu or sum sap na tab wari plus akhoi gi illegitimate demand sing matang sa tak te chalo article 3 amend to usema di yam kana gani hatar siri future full proof or ni priority se mong da pi ga tab adu mo lera ga te na khambada akhoi moina highway thingjara ga su ko ai thingjo isai sa yare ai gi yum le jadi na khona sakpo do maina ai gi di highway le jadi sa ga su Manipur di kai ro nungai jai na ko ama adwai hing bu phani okay Manipur kok chik tana ba sum makal gi future da adu hojik ta leba diman se makha ta na jo sang da na ba adu atop any other community in Manipur sum makal gi diman sing se hana su ta laga lai future da tandana ba tandaba means Manipur irang jela riduni Manipur north east singarang su ko gi New Delhi da pangthok ki ba Bharat Mandapam da pangthok ki ba Rising Northeast Investors की समिट तसु प्राइम मिनिस्टर नगा हाई वह मणिपुर कोई नॉर्थ ईस्ट से इंसर्जेंसी की इशू हम फरे हो जिक्ति चौखट में कहते चंचल है तो मणिपुर से चौखट में कहते चंचल है तार जो मकल की इशू से लागता ना बा आर्टिकल 3 द राइडर हाफसल होगा दी हम पगने है बा उजागी सजेशन है तारे तो मणिपुर की मैं हम शांति से तुम हायर लाग पार की असेंबली दसु तुम हायर लेबा तो भुजिक्ति नीरब द आवर ने है जान थंबिरी यान मजे जा उजागा समायना मो कोई लीगल अमदी कॉन्स्टिट्यूशन की वारी मोताई सानब की तंजा तो मथंग दमगल हो जाएगा ngasi gidi matam se loisalkna hai taroja sai do senjare thank you so much अदुबो अखोगी
Manipuri irang chena sohon biraba Santos Electronics kui more de le ja phambi uja Santos more gi mai kai digi ha more de le ramane odu hujik pudi uja ju khang bira le sang them le kai da singa mi da laga naw nam kokte hujabani makoi mai kai digi yam cham khudlo mujara dam thank you so much Santos Electronics ma su aphabu orsunu awa mayam se thing na punsi se awa pik than bani na ko Manipuri ma gi ni khalaga aphabu oi biro na su wish tawse okay thank you so much once again lona yemir punam su aru besida thaja phunduk cheri SKTV se Manipur miyam gi khonjel ni Manipur miyam gi voice ni. This is the expression of the people of Manipur and the state Manipur. When you watch SKTV, when you support SKTV, you are fundamentally supporting the people of Manipur and the state Manipur. So keep supporting Manipur, keep watching SKTV. Thank you so much. Kurumjari. Lengsin biro Santos Electronics singjamai leksang them laikai. Yunggi home appliance sing da natana. Luhong bada sang da bayadraba. Yum amagi makup mata sing da natana. Washing machine, freeze, TV na singba. Electronic items sing wholesale rate ta phangan baga loinana athom adong yumda home delivery khudong chaw su pijari Santos Electronics singjamai leksang them laikai da adom gi yumda changdraba yadraba potlam sing amadi angangi sanapot makhal suna phanganjari adom na kari guma mobile ma mathau taraba mobile ma anobo leibi gen khanbiraba adoiba tarabadi Santos Electronics singjamai leksang them laikai miyam gi damukta thonglaw na hangdon leiri makhal khudimaki mobile khudimak phungbigani adu su kariguma adomna loan oine EMI da thibiraga lobigi harbasu loan gi khudong chabasu pijari Santos Electronics singjamai leksang them laikai